Posetili smo pozorište u Loli, Teatar Levo u Beogradu. Ove godine obeležava se 65 godina ovog pozorišta koji ima veliku tradiciju i duboke korene. U novijem periodu repertoar Teatra Levo zasniva se na tekstovima afirmisanih srpskih i svetskih autora i sublimira tradiciju koju Teatar u Loli ima od svog osnivanja. Projekat U kubu održao se u Teatru Levo, zasnovan na poeziji našeg istaknutog pisca Miodraga Jakšića. Miodrag Jakšić rođen je 1969. godine u Beogradu. Objavio je do sada 10 knjiga. Zastupljen je u mnogim antologijama i dobitnik je značajnih nagrada za svoje književno delo u zemlji i inostranstvu. Autor je više od 200 arhitektonskih projekata i studija, objavio je više od 1000 odrednica u novinama i magazinima, putopisi, eseji, reportaže, feljtoni. Možete nam nešto više reći o ovom projektu? Pa jeste, ja sam nedavno dobio obaveštenje i poziv da dođem na jednu probu Teatra Levo, jedne zaista ozbiljne mlade ekipe koja se osmelila da moju ljubavnu poeziju, znači za odrasle, pretoči u jednu dramsku formu i da to predstavi Beograđanima. Dakle, i premijera je danas i to je nešto što u krajnjoj liniji znači veliki povratak poetskog teatra u Beograd, na beogradsku kulturnu i umetničku scenu i to je jedan dokaz da prosto poezija počinje ponovo da dominira i da se vraća na naše prostore. U kubu je moja pesma koju sam napisao, ne znam, davnih nekih godina, a naša drugarica Anika Lahti, koja je to odlučila da postavi na ovu scenu, je se osmelila da uz tu pesmu sve druge moje pesme iskompilira, da ih postavi, da ih nekako po svojoj niti poređa i pokuša da pokaže publici da eto, sve to nekako ima veze i da ljubav koja se stalno traži među nama, među muškarcima i ženama, koja je stalno tu, prosto pronađe uvek put pravi. I to je nekako meni u stvari se pokazalo kao jedna poruka ove predstave. Dakle, stalno smo u želji da jedno drugome pokažemo tu ljubav, doživljavajući usput sve one najlepše osjećanje koje svaki čovjek može da ima. Od grča, od patnje, od bola, od katarze, do toga da u stvari doživimo jedno veliko prosvećenje, jedno veliko oslobađanje energije koja znači apsolutnu ljubav. Projekat U kubu je poetsko-koreografski prikaz, inspirisan poezijom Miodraga Jakšića sa izuzetnom koreografijom Milice Jević. Milica Jević je rođena 1985. godine u Pančevu, završila baletsku školu Lujo Daviča u Beogradu, a nakon toga Akademiju lepih umetnosti. Angažovana je kao stalni član baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, gde učestvuje u celokupnom repertoaru sa istaknutim solističkim ulogama. Učesnica projekta i mlada glumica Marijana Glušac rekla nam je nešto više o projektu U kubu. Da kažem da mi je bilo zadovoljstvo da sarađujem ovde. Pored Anike koja je jedna divna ličnost i koja je veliki obdareni umetnik, bilo mi je zadovoljstvo da sarađujem i sa ostatkom njene ekipe. Ona ima divan tim, menadžer oko sebe Sonju Vratanjić i divne kreativne devojke. Tako da mi je stvarno bilo toliko, imala sam takvu inspiraciju i želju za radom da je to sve tako olako prošlo i tako smo sa puni elana i motiva završili posao kako treba. Koncept je umetničko ostvarivanje izraženo kroz poeziju, ljubav, grč. Eksploatiše bliskost, osjećanja pri stvaranju i razaranju kroz prizmu 3 žene ili 3 pesme ili 3 stvarnosti ili 3 traganja. Bavi se borbom za postanak koje vodi linijom haosa, završava savršenstvom, a onda se ponovo razbija u haos da bi sve počelo iznova. Otvara pitanje izbora jednako kao i pitanje pristanka. Učesnica projekta i mlada glumica Marijana Glušac rekla nam je nešto više o projektu U kubu. Koreografsko-poetski prikaz, performans. Pesme Miće Jakšića su jako inspirativne i u njima možemo da iščitamo više slojeva. Znači, prvenstveno govore o ljubavi, ali malo pozakopamo ispod toga, iščitavamo i stvaralaštvo i svi ti grčevi koji nas u životu snalaze. Jednostavno sve to kad se isplete, zaplete, dobijemo ovako nešto što ćete večeras vidjeti. Mi smo uživale radeći na ovome.
mi smo doživjele katarzu i nadam se da će i publika sa nama zajedno, znači da bude jedno jedinstvo i ovih koji gledaju i nas koji to izvodimo.